گلیں چاروکاں شہزاد نور پر میرے سلام شما چارگاہ توجیل نظرواد یوٹیوب چینلا انچو کہ شما سرپد ای چینل وسیلگا ما پشمارا یک جست و پرسی گپ پترانی بندات کتا کہ ای گپ پترانا گوما امراداری کند بلوچی زبان نامدار شاعر و لفظانت واجہ مقبول مبارک مرچی گو واجہ مقبول مبارکہ میں جست دشن کہ پس ساچشتکاریا کجام کنش بزاں عمل اشدرین پس ساچشتکاری آترا کجام عمل علمین بیائے چاریں بارے واجہ مقبول مبارک ای بابت اچھی گوشی پس ساچشتکاریا کجام کنش اشدرین ساچشتی عمل درگیجگ وتی نپانی ساوا چوہ بے کساز گنجائش تو پجات داری بلے آئیے درستان چا مستریں آسل وتی باطنے درگیجگی اودا کے ساچشت انسان سیادیا گو شررنگی و جمالیات جوڑینی عمودا ای ربکا ساچشکارا دنت کے زندگیا وتی وڑا پیش بداری تو مارا گو نوکر آیا پچاروک بکند اما کے اشنکتا اما کے نچشتن اما کے نمارتن اما کے ندیستن اما تام اما لذت اما زید و رنگانگون دچار بگی جی نوی زندگی پیشدارگی رک ارکسی وتی پیشدارگی آٹیا گون کارداری کیمرہ چم امینچو آٹکدار بھی اما زندگی رنگانی امینچو عکاسی اکند مراد کیا یہ پیشدارگی آٹک امینچو پختہ بھی امینچو طاقتور بھی آج زندگی رنگا امینچو پیش داشتو کند امک ساچشتکار کیا زندگی اکسا کشی تا لتے وائشت لتے واب یا لتے واحق علمہ آئیے دامنا پیوند بند چیئے کہ واب و زندگی سیادی دائمین تا زندگی واب علمین واب گندگا زندگی علمین ایدوینن سیادی لازمین بھلے پر کمیشن کے لتی مردم بے معنی وابانی رندہ کپند آنی رندگیریا کنن تو سفر نوکر راہ پٹند اور لتی مردم چمانی کوسا یکے واب نزک کری تو جامنند بیت منی ایالا امی دومی تہر مردم دومی تہر ساچشتکار گشتر سود مند بیت ہمیشہ منی ایال پا ساچشت عمل درگیجی واسطہ ہمیں عمل کے شماغش پا ساچشت علمیں وتی جندے بندے بندے ہمیں فکران منی خیال بنی فکر انچو شگائیں انتوارا عشت واجہ مقبول مبارک نو شہزاد نورا رضا بدیت اللہ میاں